Pismo Aleksandru Milićeviću zvanom Sunce iz Beograda. Dragi mladi čoveče, ti pitaš, prava pobjeda je pobjeda u kojoj nema gubitnika. Da li je takva pobjeda moguća? Ja ti kažem, neizbežna je ili ćemo nestati. Pošto smo mi ljudi pretposlednja vrsta u razvoju životinjskog sveta, nema nam kud nego da se uzdignemo ili nestanemo. Da bismo se uzdigli, potrebno je obrazovanje cele civilizacije. Zato ja na izgled bezobrazno, a u stvari spokojno, opušteno svugdje objavljujem da svi koji se smatraju ili jesu visoko školovani moraju doći kod mene na postdiplomske studije u interesu čovečanstva. Jedan semestar, da bih im rečima objasnio stanje stvari, jer ni sve što sam od jeseni 2022. dao napismeno im ne pomaže da shvate suštinu kosmosa. Odnosno Boga, jer Bog nije univerzum, nije apsolut, budući da univerzum čine bezgranično i sveobuhvatno ništa i skup svih ideja, koja dva nemaju ništa sa materijom, jer je Bog kosmos, sveznajući, ali ne i svemogući, jer je nemoguće da a. nešto ni iz čega nastane, b. istoimene magnetne polove sastaviti, c. stanje stvari okrenuti da sve krene unazad, to jest da dosadašnje posljedice postanu uzroci, i d. zaustaviti promjenu, to jest kretanje u kosmosu. Na osnovi shvatanja nastanka kosmosa, to jest buđenja Boga, kojeg egzistencija započinje u nesvjesnosti njega, sebe samog, shvatimo čovjeka kao ispoljenje kojim Bog postaje sebe svjestan. Samo nagrada Boga kao ispoljenja kojim se sebi osvješćuje, to jest čovjeka, je besmrtnost. A to su takozvani anđeli kao najvišlja vrsta životinjskog, to jest živog sveta. Besmrtnost se postiže zajedničkom željom svih ljudi, dakle životinja na pretposlednjem stupnju razvoja, uspostavljanjem genetskog koda za besmrtnost. Takvih primjeraka već ima na zemlji, jer je planeta dovoljno stara da se Bog iz primitivnih oblika života uzdigne na divna stvorenja muškaraca i žena koji se radosno u ljubavi i samospoznaji i srećno